Biasa desa adat Manis Tutu sane mewata sarang alas sumakan pisan untuk ngemit utawi ngeraksa kelestarian alam pinaka silih tunggil paham sane mautama ring sejeroning kauripan. Desa adat nyokong kramane ring sajoneng lestariang alam melarapan nandur ring alas saha ngelebang paksi. Selami warsane mangkin sampun penyuan bibit tetanduran keras sani ketandur sani sida dahat mabuat majang kauripan. Bendesa desa adat Manis Tutu Wayan Reden Mausang pangupayo inucap antuk merakse pelemahan pamekas nyane ring widangan ulu melarapan nandur taru sane ngelantur kemarkiang. Tios metetanduran kerama taler kepatutang antuk ngerakse tetanduran inucap kantun tumbuh. Asa punika taler kerama saking dura Manis Tutu kaguyub ring parikrama kelompok masyarakat Pok Darwis. Pelepas liaran satwa skadi paksi miwah ulam pamekas nyani ring widangan bendungan Benel sane keanggen genah wit ning toyo majang krama. Tios mawiguna anggen irigasi pertanian toyo sanerau saking bendungan Benel taler anggen nagingin pabuat minum majang krama sane jenek ring dura widangan Manis Tutu. Surya Dharma Balipos Nguningayang.